Ya, oke, makan. Misalnya tadi atas. Keluarga besar Garang Nangka, Bu Haji. GDC Musik. GDC, BP Audio. Sinajang kejatil, lomba dasar anu halelang. Dianggap kumot, keluar hati karawang. Pasain tamu, jangan rambutna galing muntang. Sinjang adat Jawa, eta mojang ati priangan. Asaha olalang daripada ngedengeran. Dari yang kuasa putangan, eta mojang ati Sumedang. Adik Kris. Cak, 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 cak. Ayo teteh. Teteh Badi yang panas. Cak, 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 cak. Tor Mama. Sinjang kejatelo, lambang dasar anu halelang. Dianggap kumojang, kaluaran hati karawang. Pasain tamu, jangan nunggu geling muntang. Mama anu kadua lagu Sinjang adat Jawa, eta mojang hati karawang. Eta saha olalang, bari padang ngagadelang. Bari nggo alah, 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 alah. Ti priangan Adik Kris. Ih, teteh ayo. Oh, si GDC Musik. Yang panas, yang panas. Ah, diawur-awur Bu Haji. Awur, 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 awur. Mama Haji Sabi. Sinjang kejatelo, lambang dasar anu halelang. Dianggap kumojang, kaluaran hati karawang. Pasain tamu, jangan rambutna galing muntang. Sinjang adat Jawa, eta mojang hati situ raja. Alah, saha olalang, bari padang ngagadelang. Dari kosa pun dari Mama, eta mojang hati priangan Adik Kris. Para Rade, Pade, Mama, Teteh.